Russia in Ukraine na run na chu a intran ta eti hi US President Joe Biden a soidan ani Biden hian Europe marchak boruak awangin Russia shrek na tura a malak na masaber apuanga Russia bank lian pahni chu blockang atisatlia lo apumpuin kan block tin khothlang rama poisa virvel na tangin Russia sarkar chu kan shrek tina ni e tina soya Russia chuan khothlang rama sum aron siam theito don lova keini le Europe marketa anche theito hek lovang ati bank pahni te shrek na pialama hian US chuan Russia ram hruai tu thren khatle anchung te chu a shrek tel boka Putin a kai zaweng tu te chuan America shrek na hi tuarna berse andu wangani pakhat America hian Russia shrek na hi Putinan Ukraine atanga inlak rantum rambial nia sipaitir lu tura thuwa pe ka thanga reilo te nuwa apuang ve ngal nimin tholeni khan Russia parliament chuan ramdanga sipai chakna manchu an president an phalsaka parliament member zinga he thu neina thlop loemo hai anom lo Russia chuan tundin hmuna chuan Ukraine khochak lam Russia on tu ten thu neina an chelna chuan sipai tirlu atum ri lo nina soya Mase in biak na ro chuan remna lam a hoiwak lo Ukraine try tu te hian tharum thole thisen chualam kong anzo meka keni chuan du thlan tur kan nei love ti hi an deputy defense minister soidana niya Ukraine atanga inlak rantum Donetsk le Luhansk biala mi te puiturin Russia sipai chu chetheidin hmuna ading reng to a lirthei om khaute chu chop nai ani to thu parliamenta asoitel bok Russia parliament che dan hi US chuan indona dar vuak na angaya Ukraine run chu Russia hian beipui thakin akalpui don ti lan tir tu ni anti khothlang ram phroi tu thren khatte chuan Russia sipai te chu Ukraine anlu der to ninan soya hei ba ka in run na le chuang hi a om to love tin US President chuan Ukraine run na chu a intran ta nina soya Putin chuan Ukraine hi anor zui zel ni chuan tunayana a shrek na akalpui tur thule tuna shrek na apuan chu a mahruai ani thu soya Russia apon zel chuan kanpong ve zelang ati khothlang ramjinga Germany chu Russia shrek na kalpui masaber ania Tholeni khan Russia tranga natural gas pipeline pompuina apek chualo tur thu asoya British sarkar po in thu aron nei ve ngal zata Russia parliament member zinga Ukraine thren than tuma vote thla kanomani chuan a shrek tur thu te Donetsk le Luhansk British mi le sa tele company te chuan sumdonan khoi lowang ti dan siama tum thu te achua ve ngala Ani poin hei hi Russia chet na a an malak na mashruai ani thu an soi chiang ve bok sipai lu le lu lo chungchanga hian Russia le khothlang ram te chuan thu in chu an neya Europe try to tren khat chuan Russia chuan Putinan independence nei anga Donetsk le Luhansk te apom nuwa sipai atir lut ngal ninan soya Russia foreign ministry ro chuan hei hi aphathunga Heng Ukraine ram khochak lam beitur hian Ukraine chuan sipai sing rukvel akho mek nina chala Heng Ukraine ram khochak lam beitur hian sipai sing rukvel Ukraine chuan akho mek nina chala Ukraine chuan chutiang chuan kanti reng love anti ve thung New York Times report danin tholeni thlengkhan Ukraine khochak lama hian sipai chet na lian tham chu ala omlem lova Borua kero asosang hlea ramhrana Ukraine omzui zel du pole Russia thlop Ukraine ram thren thran du tu pol te chu aninep taviau mai Ukraine President Zelensky chuan mipui te chu inbeng dai turin angena anramero khoiram hne na ma anpek don lo thu asoya hetila hian Ukraine Defense Minister chuan indona anma chon ngei don niangai thei turin thu asoi ve boka hun har satak kan tong dona chanpo kan neyang mase kan hlauna le kan vela hling te thian turin
hremna chu kan paltlang ngai don atine Russia President Vladimir Putin la chuan Ukraine mu dan chu so son atum lo hle Ukraine hi Russia rambung khatan ni tin parliament a hrila Ukraine sarkar chu US kai hruaina hnuaia awmeka thisen chuana athlengani poin Ukraine hruai tu te moniang tin Ukrainian anram khot chak lama sipai chakna man atum chu ti top ngal turin a hriatir Russia ram hruai tu te thut khoma hian US chu indona chok chuak tura mala angin chuan nia Russia mi puite rilru kai thau thei zongin Vladimir Putin a chuan thua soiboka athu soite hi Belgiana dolem ti inchut sakteang Putin chuan Ukraine khot chaklam Donbassa Russia trong mang tu te chu nuai chimi tum ania mi makta duai li ten hei hi an tuar thei renga ramchang kang to inti te hian chu an ngai tha tinasoi insuat mang chungchanga hian ramza somnga pahni pompuin UN chuan hril fiana aneya Rwanda thil thleng kha insuat mang tumna anga ngai thrin ane Macedon Samiro insuat mang tumna hanti thei turin fin fiana omlem lo thung Ukraine khochak lam hi kumsang ni le som palia tangkhan an boi renga UN chu danin mi singkhat sangli za hnia tanga singkhat sangli zali velin nunna an chan to a liam tuar mi sing thum le sang kwa vel anom to bok kumsang ni le som pariata International Crisis Group chu danin he buena hian mi nuai rukvel chu din munder thonga anding theya Putinan makta duai li asoi hi chu an chu dana tang chuan a u chuak ta hret Putin chuan Ukraine hian nuclear ral thuam cheratuma Soviet Union hun laia thiamna te kha ala nei reng tina soi hemi chungchang hi chu kantar lang to Ukraine hi Soviet Union hun laia an ral thuam dana mun pui aneya Cold War hun lai khan nuclear ral thuam kol tamber pathumna aneya kumsang khazakwa somko chowa khan anthe thang Russia chuan alaneya ngai ma se ral thuam lama mithiam te chuan neipo ni se ka chuana turan nei lo ninan soive thung nuclear ral thuam chungchang hi kumsang ni som palia an boina tang khan aronir chuak thar le a Ukraine sarkar chuan heng ral thuam hlau om hi neian tum lem lo ninan soi thina UN hnuaia avil tu IAEA chuan Ukrainian abuai pui an threlem lo bok IAEA hriat pui lo hian cheru ke ro chu omve thei tho Israela achian kha indawani to chuan ado tu turlamin chuan laman zonga an do tele an mani thlop tu ten chumi ep chu chuan lam an nei vele boruakin lum le dan chu thil tharani te chiam lo indona achuakin khothlang ramte anin rol chuan indo pui hial athleng theimayang ti thu ni e iwena ramsang sangin remna zonga in bia kan rota mase in biak na chuan omzia anei chuang lova Europe khochak lam boruak hian alanda na tang chuan sosan lam pan thei rengane Russia hian Ukraine khochak lama sipai tirlu chu akal pui don ti parliament thutluk na le Putina in ro sakda na tangin achianga ngai aneya thupek po president hian apethlap to mase khothlang ram te chuan heta hian du tok lovin Ukraine rampum run tumin Moscow chu a in buat saizok niin antreve thunga UK Prime Minister Boris Johnson a chuan anin ruam manna enin lian tham taka cheturin anin pe toin ka hria anche dan turpo alang ruake atia sipailam analyst te chuan Russia hian sipai nuai khatle sing kwa chu Ukraine lam hoin ache tir ninan soya Ukraine hi run tak don se sipai te che dan tur kong anei nual mai anche dan tura rin lok masaber chu Donetsk le Luhansk sipai tirlu aneya chu tuna anerber le thupek an chua dan po animek heng rambial nia trang hian Ukraine an run don ani chuan Dnipro le Zaporizhia te chu an beile masak tur aneya chuta trang chuan Melitopol beile in an lak nuwa kumsang ni le som palia an lo lak to Crimea an thleng thei dona Russia a Rostov le Crimea te chu leya an thun zom thei toang
Marlama Russia a Belgorod atangin hemirual hian anche theidon boka. Belgorod hian sipai singtel chu anom to nge a. Anbitum tur chu Kharkiv le Kremenchuk khopuite ni tura rinane. Leia indo ani chuan lir thei om khautenen Ukraine ramril zok hi arang theyang bera thlena ne antum arinoma leisipai te kong chu thlona manga sial sak kaneyanga thlona hian Ukraine sipai mun poimo te chu abitum masak phot arinom lebok an kong dang le chu Belarus atangin ani Russia hian Ukraine chu la ka tumani chuan marlam atangin achet arinom berniin Center for Naval Analysis athok Michael Kaufman chuan asoya Belarus hian Russia chuan nun chanjir turin sipai sing thumvel ada inkandar missile le ral thuam then khatte indo thlona te anin chopsa ngal diam to UK Prime Minister Soidanin intelligence report chuan Russia hian Belarus atangin Ukraine runatuma Russia ramchung Ukraine marlam atangle Belarus atangin sipai aron tirlu tanga Ukraine khopui Kiev chu anbitum turani antia Russia ramchunga hian Yove Yukovichi le Trobotnoa te Ukraine marlam atanga run tur hian sipai chu anom felvek tone kumsang hile sompalia anlo lak to Crimea tangin Russia chu ache thei boka Ukraine run tur chuan chetna rem changber anita hialome Crimea tang hian Kiev an pantlang theidona chim chak marle thlanglam hoizongin anin zar phar theidon boka Ukraine sipai te chu kiltina tangin an hual theidon tinane marle marchaklam atanga thlen harsalai tur Kherson le Odessa khopui te chu an langal theidona Russia le Crimea chu leya in kalpona an siam theidon bokane Crimea bul Black Sea Russia hian indo longte achop toa sipai le lirthei om khawatanga teng thierna tur longte po anom vekto Crimea tangin arun don ani chuan cyber attack thudik lo thedar le missile manga beite chu akalpui masain arinom cyber attack manga Ukraine in vena mun poimo anthlen nuwa Kiev chu beingal chat thei tura ngayene heng kong thum te hi Ukraine runa Russia sipai che theidan tur aneya Russia hian Ukraine laka athil tum tak tak azirin khoi kong emo ber chu amang turang ayene athil tum chu Donetsk de Luhansk chawani tiero tuna alachiang lothung hetiang kara hian US President Louis Donald Trump achuan Ukraine Putinan sipai tirlu atum chu thilfin tha kani thule athlop thu asoive thunga US President nilai mekle a hlui thu chu inang lo takani dai maya